Welcome to the first lesson of the beginner English class. Bienvenue dans la première leçon que nous gagnons pour apprendre à parler anglais dans la classe débutant ça. In this lesson, you will learn about the English alphabet. Dans la leçon ça, on va apprendre alphabet anglais. All right? Are you ready? Okay? Okay, here we go. English alphabet. English alphabet. Alphabet, alphabet anglais. A, B, B, C, 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 D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, allez, M, N, N, O, O, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, W, W, X, Y, Y, Z. I'm going to say them a little bit faster. M'bral di yo un ti jan pi rapide. An ale. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lò pose question pour dire combien de lettres qui gagnent dans l'alphabet anglais. Comment dit? Ou dit, how many letters are there in the English alphabet? Prends ça, take your time, guys. Repeat after me. How many? C'est ça qui veut dire combien. How many? Combien de lettres? On dit, how many letters? How many letters? Lettres, oui. Moi, je ne pas dire letter, je dis letters. I say letters. C'est bien. This, I say the English alphabet. Kounya nou pral di genye 26 lettres. There are 26 letters. On ale. Repeat after me, guys. There are genye. M'a dit il y a. Na pran sa nan leçon yo. Genye 26 lettres. M'di there are 26 letters. There are 26 letters in the English alphabet. Don't forget, guys, pas oublier, nous apprenons 26 lettres yo, qui c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Notre leçon, nous allons apprendre spelling. Dooke.